kako moje srce treba biti da bi ja razumio ovu knjigu? Pokorno Bogu. Amen. Pokorno Bogu. I treće, kako možemo razumjeti simbole? Preko Svetog pisma. Znači, Sveto pismo će nam samo pokazati kako da razumijemo simbole. I onda će nam knjiga Otkrivenja biti, kaže, i četvrto, kaže, blago onima koji čitaju Otkrivenje i slišaju i onima koji pokoravaju, oni koji drže što je u njemu zapisano. Ajmo se pomoliti. Oče nebeski, hvala ti, Gospode, što možemo razumjeti tvoje pismo. Hvala ti što nismo u beznađu. Hvala ti što ne moramo biti zbunjeni, što ne moramo biti bez orijentacije, što možemo znati tvoju riječ i možemo se hraniti sa tvojom riječju. Hvala ti, Gospod, što si ti dobar Bog, što nas ljubiš, što si ljubio Ivana proroka, što si Ivanu poslao otkrivenje. I hvala ti što ljubiš nas i želiš da nas spasiš. Molim te, Gospode, da razumijemo ovu riječ jer kaže blago onima koji drže ono što je zapisano. Gospod, ima nešto jako bitno da držimo, da razumijemo u knjizi. Ako ne držimo, bit će teško za nas. I kaže Ellen White da će biti veliko probuđenje ako razumijemo knjigu. Gospode, ja te molim, zaista u našem životu, molim te, Gospode, da ovo ne bude samo otkrivenje, seminar otkrivenja za našu znatiželju. Molim te, Gospode, da ovo ne bude samo za našu znatiželjnost, nego da stvarno želimo saznati tko je Isus i koji je njegov plan za nas. Da želimo da budemo njegove sluge, da imamo jaku vjeru, da kad vidimo sva proročanstva iz otkrivenja kako su se ispunila, Gospode, da nam daš vjeru i silu da si ti stvarno nadahnuo Božju riječ. I sve se ispunilo kroz cijelu historiju. Daj nam, Gospode, da to vidimo i da se toliko nadahnemo, da se ispunimo tvojom ljubavlju za nas. Da možemo razumjeti tvoju riječ i da onda možemo biti misionari, da propovedamo po celoj Sloveniji seminar otkrivenja u svakom selu u Sloveniji da bude probuđenje. I ja te molim, Gospode, da nam daš Svetog Duha, da se stvarno pokajemo svaki grijeh, da budemo kao apostoli koji su bili samo njih 12, a cijeli svijet su preokrenuli na glavačke. Zato te molim, Gospode, i za nas ovdje u Sloveniji i u Hrvatskoj i na našim prostorima ovdje na Balkanu, Gospode, svuda je bila reformacija i u Njemačkoj i u Americi, Gospode, samo mi ovdje na Balkanu uvijek je ta reformacija zataškana. Ja te molim, Gospode, nam daš silu proroka Ilije. Ovdje, Slovenija, Hrvatska, Bosna, Srbija, da, Gospode, da krene pokret probuđenja, da probudi cijeli svijet. Daj nam, Gospode, da budemo tvoji sluge. Daj nam, Gospode, mantil i Elizeja, proroka, da možemo mi da idemo, da propovedamo otkrivenje, da ga razumijemo. U Isusovo ime. Amen. Amen. 5 minuta pa. Ja mislim do 9. Ćemo završiti do 9. Ljeto je, još nije ni mrak. Do 9 će biti u redu. A sutra ujutro ćemo završiti. Ići ćemo crkve, 7 pečata ćemo sve proučiti. 7 truba popodne. I vidjet ćemo dokle ćemo stići. Ajde da se pomolimo, pa da idemo u 7 crkava. Gospode naš, hvala ti što si nam otvorio knjigu otkrivenja. Ja te molim, Gospode, da nam daš Svetog Duha da razumijemo. I ne samo da razumijemo, nego da stvarno nas promijeniš iznutra, iz našeg srca. Da ova knjiga nas potakne na pokajanje. Daj da, Gospode, doživimo zaista šta hoćeš da nam kažeš kroz 7 crkava. Divna poruka. Divna poruka kroz historiju, ali također naše osoban hod s Bogom. Molim te, Gospode, progovori nam sada. Nemoj da ja govorim, Gospode. Daj, Gospode Isuse, ti progovori kroz moje riječi. To te molim u Kristovo ime. Amen.
Amen. Ok. Znači, u prvom poglavlju otkrivenja Isus se pojavljuje Janezu, Ivanu. I to je, Isus se pojavljuje, i tu ima jako puno lijepih detalja, a mi nemamo vremena, ali glavna stvar je Isus se pojavljuje i on mu kaže, ja znam budućnost, ja sam alfa i omega. Kaže, onaj koji bijaše, koji dolazi svemogući. I on vidi, kaže, Isus stoji posred 7 svječnjaka. To znači da Isus na nebu posreduje za crkvu. Svječnjak predstavlja crkvu. I to nam odmah daje sigurnost da Isus sada u ovom trenutku, on želi da ti pošalje Duha Svetog. Jer te crkve predstavljaju, ti svječnici predstavljaju nas. A Isus je dobar svećenik, svaki dan čeka da ulije. A svaki dan, znate što svećenik je isto radio? On mora da očisti, on pogleda da li je u lampi upala neka prljavština od fitilja. Jer upadne od ulje se izgori i onaj fitilj zna da padne unutra prljavo i onda zapuši otvor pa ne može da ide plamen. Znači oni svaki dan moraju da provjeravaju lampe, da ih očiste, stave novo ulje i da ih zapale. To je ono što Bog radi s nama svaki dan. Svaki dan mi moramo dođemo Isusu, da nas naš Isus očisti. Amen. Svaki dan. Da mi možemo da damo taj plamen u ovom svijetu koji ne razumije, ne zna za Boga. I sad Isus se nalazi pored tih 7 svječnjaka i kaže 20. stih, kaže 19. stih, kaže napiši što si vidio i što jest i što će biti potom. Kaže poruka 7 crkava i kaže ima dvostruko značenje. Kaže napiši što si vidio i što jest i što će biti potom. Ne kaže napiši što je bilo i što jest. Ne, napiši što si vidio. Znači šta je on vidio? On je vidio tih 7 svječnjaka, on je vidio i Isus mu kaže napiši. On je odmah u 1 sekundi dobio poruku za svih 7 crkava. Napiši što si vidio i što jest i što će biti potom. I tu je jako bitan jedan ključ kako da razumijemo 7 crkava. Kaže što jest, to je poruka crkvama u Ivanovo vrijeme. A što će biti potom je poruka crkvama u budućnosti. Znači 7 crkva ima dvojako značenje. Dvostruko značenje. A vidite, ako odete u otkrivenje 4. poglavlje, kad završe 7 crkava idu u otkrivenje 2. poglavlje, otkrivenje 3. poglavlje, to su 7 crkava. A otkrivenje 4. poglavlje, to je druga vizija. Totalno druga vizija. Otvaraju se 7 pečata. I sad vi odite da vidite drugu viziju, u otkrivenju 4. poglavlju, vidite kako Isus daje uvod u 4. poglavlje. Potpuno drugačije. Vidite, u 1. poglavlju, 4. poglavlju, kaže ovako. Kaže, zatim sam videl, glej, otprla su se vrata na nebu in prvi glas, ki sem ga slišal govoriti z mano kakor trobento, je rekel, stopi sem gor in pokazal ti bom, kar se mora zgoditi kad? Poslej. Tako je. Znači, vidiš, u otkrivenju 1. poglavlju kaže 19. stih, kaže napiši što si vidio, što jest i što će biti potom. Znači ovdje ima što jest, to je prezent, sadašnjost. I što će biti potom, budućnost. Znači dvostruko značenje. A u otkrivenju 4. poglavlju nema. Samo šta će biti potom.
Znači, nema više dvostrukog značenja kasnije. Znači, samo 7 crkava imaju to dvostruko značenje. Znači, jedno značenje će biti za Ivana, za njegove crkve koje su živjele u njegovo vrijeme. A u isto vrijeme, što će biti potom, to je ono što će se desiti u budućnosti. Ono što će se desiti u budućnosti. Idemo sada da otvorimo 7 crkava. Nova prezentacija. To vam mogu poslati. Sve ove prezentacije ću vam poslati. Znači ovako. Koji su te 7 crkava? Tu su ovako bili Efez, Smirna, Pergam, Tijatira, Sard, Filadelfija i Laodiceja. Da ste bili sa mnom na ovom turu, mi smo išli i vidjeli smo sve te crkve. To jest, vidjeli smo ruševine. Danas više nema tih crkava, danas mi vidimo ruševine starih gradova, kako je to nekad izgledalo. I onda smo išli u svaku crkvu, onda smo čitali poruku u svakoj crkvi. Seli smo na kamen, na ruševinu, pa smo čitali svih te poruke. I onda smo išli na Patmos. Ok. Onda, kaže, koje su to crkve? Kaže ovako, Ellen White, Djela apostolska 585. Ellen White nam poveda, kaže ovako, imena 7 crkava kaže ovako, imena 7 crkava simboliziraju crkvu u različitim razdobljima kršćanske ere. Znači, u različitim razdobljima. Broj 7 označava puninu, cjelovitost i simbolizira činjenicu da se poruke protežu do konca vremena, do konca časa, do kraja vremena. Dok korišteni simboli, šta? Simboli otkrivaju, simboli otkrivaju stanje crkve u različitim razdobljima svjetske povijesti. Znači, 7 crkava, svaka crkva predstavlja stanje crkve u jednom razdoblju. Znači, Efezus, to je prva crkva, to predstavlja stanje crkve u vrijeme Ivana. Onda dođe Smirna. Smirna je progonstvo za vrijeme Rimljana, rimsko progonstvo. Onda dođe Pergam. Pergam kaže, korupcija u crkvi, ulaze lažna učenja. To je kad je Konstantin postao car i kršćanstvo postalo slobodno i kršćanstvo se raspustilo i počelo je da ulazi korupcija u crkvu. I onda Tijatira, lažna proročica Jezabela, srednji vijek, tamni srednji vijek kršćanstva, Tijatira. I onda Sardis, reformacija, Filadelfija, počinje evangelička reformacija, Wesley, baptizam, adventizam, adventistični pokret i Laodikeja na kraju. Laodikeja, šta znači Laodikeja na grčkom jeziku? Da li neko zna? Narod suda, da. Laos znači narod, Dikeja znači sud. Da li neka crkva vjeruje da postoji neki sud na nebu koji sad traje? Znači, Laodikeja, narod suda koji vjeruju u sud. Zadnja crkva, Laodikeja. Ja kažem, kakva je to crkva? Mlaka. To smo sigurno mi. To je to. Dobro, znači, svaka ta crkva, Efez, Smirna, Pergam, Tijatira, Sard, Filadelfija, Laodikeja, predstavlja stanje crkve u različitim razdobljima svjetske povijesti. Broj 7 simbolizira činjenicu da se poruke protežu do kraja vremena,
a korišteni simboli. Znači, kad gledaš tih 7 crkava, ti čitaš. I to neće biti doslovno. Znaš, ti ćeš vidjeti da tu koriste se neki simboli. Da bi se razumjela poruka svake crkve. Idemo u Efez. Efeska crkva. Da pročitamo poruku Efežanima. Prve crkve. Efes. Idemo u prvo poglavlje. Ne prvo poglavlje, drugo poglavlje. Drugo poglavlje. Sporočilo Efezu. Sad, kaže, angelu crkve u Efezu piše, da li je to pravi angel, onaj nebeski angel, ili se to odnosi na ljudske angele? Kako mogu znati da su to ljudi? Angelu, kaže angelu crkve u Efezu. Šta, ima neki anđeo s neba koji ovako čuva crkvu u Efezu? Ili se to odnosi možda na ljudske možda starješina, pastor? Nosač poruke. A nebeski ili zemaljski? Vidiš. Riječ angel na grčki jezik znači glasnik, kako je na slovenskom? Glasnik, poslanik. I sad ta riječ angel, poslanik, se koristi kroz cijelu Bibliju. Kada mi znamo da je ljudski, onda mi kažemo glasnik. Glasnik je došao kralju, a na grčkom piše angelus. A kad mi mislimo da je nebeski, onda mi napišemo anđeo ili angel. Sad, koji je tu? Ista riječ. Kako ćemo znati? Pročitamo, malo čitamo. Kaže, znam za tvoja dela. Kaže, ali šta je ovo? Vendar imam zoper tebe to da si opustil svoju prvotnu ljubezan. O kome se to govori? O nebeskom anđelu ili o ljudskim ljudski glasnik? Ljudski glasnik. Znači, angel predstavlja ljudski neki duhovni vođa, duhovni predstavnik te crkve. I Bog njemu kaže, to je tvoje stado. Kako tvoje stado reagira? Tako da možemo da znamo o kome se govori. Znači, ne govori o nebeskim anđelima. Znači, angelu crkve u Efezu piši. Kaže ovako. To govori on koji drži u svojoj desnici 7 zvezdi. In ki stopa među 7 zlatnim svećnikima. Isus govori. Zašto Isus tako govori? Vidite, posle u drugoj crkvi, u Smirni, kako se Isus identificira. Kaže, tole govori prvi i zadnji ki je bil mrtev, a je oživio. Zašto Isus crkvi u Smirni se predstavlja kao onaj koji je bio mrtev, pa je oživio? Zašto? Šta ta crkva u Smirni doživljava? Šta? Ona doživljava progonstvo. Rimljani su progonili kršćane. Od 115. godine car Trajan je napravio da je kršćanstvo ilegalna religija i onda je do 312. koje od 115. do 312. godine, 312. Konstantin car je napravio to edikt Milan Edictus. Milanski edikt, gdje je napravio da je kršćanstvo dozvoljeno. A prije toga kršćanstvo je bilo zabranjena religija u Rimskom carstvu. I na smrt su proganjali kršćane. Ali to je sistematski legalno postalo 115. godine car Trajan. Trajan, rimski car. Prije toga su oni progonjali kršćane svako toliko kad bi nešto ne bi im pasalo, ali nije bilo legalno na papiru. Oni bi morali da izmisle da su kršćani zapalili Rim, pa onda da imaju legalnu osnovu na koju mogu da progone kršćane. Ali inače kad ne bi zapalili Rim, a niš. Da.
Trajan je bio Balkanac. A je? Znam da je Konstantin je rođen u Nišu. A Dioklecijan u Splitu. Sve imamo, sve imamo. Da, cijel svijet. Ok. I sad kaže, Smirni se javlja kao ki je bil mrtev, ali je oživel. Zašto? Zato što i Isus je umro i bio progonjen, ali je oživio. I on daje toj crkvi u Smirni koja je bila progonjena, on se identificira sa tom crkvom. Amen. A vidite, sa prvom crkvom drugčije kaže. Kaže, to govori on ki drži sa svojoj desnici 7 zvezdi i ki stopa među 7 zlatnim svećniki. Ko to može razumjeti? 7 zlatnih svječnjaka. Gdje se to nalazilo prije? U Mojsijevom svetištu, je li tako? U hramu, u templu. Znači to Židovi, kad ti Židovu kažeš 7 zlatnih svječnjaka, ti kažeš jednom Rimljanu 7 zlatnih svječnjaka. Kaj ja znam, kaj ja vem, ja to ne vem, gdje je to. A to znači da ta crkva, Efeska crkva, još je dominantno židovska crkva. Oni još uvijek razumiju, oni su crkva koja je živjela za vrijeme uništenja hrama. I sad više nema hrama, nema više tih svečnjaka. I sad Isus kaže, ja hodam među tim svečnjakima. Tamo je pravi hram, na nebu. Znači on govori židovskoj crkvi koja razumije taj simbol, ne simbol, nego tu realnost o zlatnih svečnjaka i šta to predstavlja. Znači to je prva crkva, apostolska crkva. On govori apostolskoj crkvi još dok je apostol Ivan živ. Kaže, znam za tvoja djela, za tvoju stanovitnost, za tvoj trud i kaže da ne možeš prenašati hudobnih. Preiskusil si tiste ki sebe imenuju apostole, pa niso in si v njih otkril lažnivce. To je u Ivanovo vrijeme bili su neki lažni kršćani koji su se zvali gnostici. Da li ste ikad čuli za gnostike? Možete Google gnosticizam. To su bili neki kršćani koji kažu, ja sam kršćanin, dođu u crkvu, oni se krste. I onda počnu ovako lažne nauke da počnu da šire u crkvi. I oni su zvali su se gnostici. Jer su rekli, mi imamo neko znanje koje vi nemate. A prva crkva ih je odbacila. To je rekla, ne, vi niste, to je lažna doktrina, idite od nas. Znači, to je baš prva crkva, to je vrijeme, to se zna u historiji, baš oko vrijeme Ivana, da je to bilo aktuelno. Kaže, znam i stanoviten si, in si marsikaj, prenesel zaradi mojega imena, pa se nisi utrudil. Ali vendar imam sope. Znači, to je dobra crkva. To je crkva koja ne sluša lažnu nauku, ne sluša lažnu doktrinu. To je crkva koja se dobro drži Biblije. Ali šta? Ta crkva ne prima heretike. Ali vendar toda imam soper tebe da si opustil prvu ljubezen svoju. Vidiš, to je jedna konzervativna crkva koja se drži doktrine. Ali kada ti dođu neprijatelji hrišćanstva ili možda neki brat i sestra u crkvi koji pričaju lažnu teologiju, ti si onda na njih ljut. I ti nemaš ljubezen. I nećeš da s njima i onda ih ignoriraš i ne moliš se za njih. I onda se mi odvajamo i onda nema ljubezen. Mi moramo da se molimo za našu braću i u crkvi koji imaju neke možda liberalne ideje teološke, koji imaju neke krive ideje koje ne pišu naši pioniri, ne piše Ellen White, oni počnu da šire po crkvi, joj, užas. Kaže, i mi se bojimo da će to da uništi cijelu crkvu.
Ali mi treba da kažemo, Gospode, molim te, ti pomogni, a sa bratom ljubezno s njim da radiš, sa sestrom. Daj da proučavamo Bibliju. Ljubezno, znači, bez da izgubiš ljubav. Jer mi u glavi, znaš, onda poslije ovako govorimo, ovaj je takav, ovaj je onakav u crkvi, da. To isto nije ljubav. Imaš nešto na brata, šta kaže Isus? Ako imaš nešto što te u tvom bratu sablažnjava, šta prvo? Prvo šta? Izvadi šta? Iz svoga oka. Ti kaže Isuse, da li ja imam neki greh? Ja ću sad njemu da kažem da ima greh, a šta? A ja u mom osobnom, privatnom životu, u mojoj obitelji, i ja se pokajem, da priznam grijeh, da odbacim, da neću više nikad, daj mi Svetog Duha, da se molim, da umirem sebi svaki dan i kažem, Bože, daj mi snagu da idem. I onda kad Isus kaže, izvadi iz svog oka, onda idi, ti ćeš onda da imaš Duha Svetog. Onda će tebi Duh Svet da kaže u pravo vreme, kako da kažeš svom bratu, na pravi način, sa pravim rečima, sa taktom. Znaš, on će da ti da priliku, a možda će i brat da kaže, šta ti misliš, brate? Znači, Bog će da stvori priliku da možemo da kažemo šta nešto. Ako imaš nešto protiv brata, odi pa mu kaži, ali prvo iz svog oka izvadi. Ako živiš u nekom grijehu, a ti se tu boriš za crkvu, ja se borim za crkvu, a u svom životu ne živiš kako treba. A ljutiš se što on griješi na drugi način. Kaže, on jede ovo tu, a ja samo gledam ovo tu. A ja to ne radim. Kaže, moja mama ja uvijek napravim ručak za potlok. Kako se to kaže potlok? Za skupno kosilo u crkvi. Ja uvijek napravim ručak. A ova žena nikada ne donese ništa. Pa kako može tako da bude samo user, kao da samo da iskorištava? Ja kažem, mama, dobro, ti imaš tu neku, ti voliš da to. Ali ti, mama, ja kažem njoj, ti ponekad kad pričaš priču, ti nekad ti malo iskriviš da bude ljepša priča, da bolje zvuči. Ma to nije tako strašno. Kaže, to nije tako. Mama, to isto može lažno svjedočenje. Ti malo to uljepšaš. To sam primijetio kod tebe. Ja imam neke svoje, imam svoje neke. Ali kaže, to nije tako strašno. Svakome je strašno ono drugo. Je tako? Ovaj drugi je strašno, a moje nije tako strašno. Kaže Isus, prvo svoje izvadi i onda će ti Bog dati ljubav. Tako da ova crkva, kaže, ne je u toj borbi da bude čisto doktrinalna, izgubila je ljubav. Ostala je jako konzervativno dobro, ali ponekad postanemo osuđivački duh. I to moramo da molimo se Bogu, da nemamo osuđivački duh. Dođemo ponekad neka crkva, na primjer u Americi imaš konzervativnih crkva, imaš liberalnih crkva, ima i ovdje. I sad mi dođemo malo crkvu liberalniju i sad moja žena odmah, ovi veruju, ovi imaju bubanj, joj. Kažem, a šta, ali da li oni znaju? Oni možda ne znaju. Ja sam nekad slušao bubnjeve u crkvi. Ja se molim Bogu, Bože, daj mi Svetog Duha da dobro lupam bubanj. A bio sam iskren. Ja sam iskreno vjerovao da mora da lupamo bubanj, pa to će da donese Svetog Duha u crkvu. Evo, ja sam bio taj koji sam iskreno i svaki dan sam se molio da Bog mi da ja napravim muzički probuđenje u crkvi. Ja sam vjerovao da to je, onda sam poslije se molio, onda mi je poslije Bog pokazao, neki ljudi su mi dali iz Biblije, duh proroštva, dali su mi kako sinkopatski bubanj ima utjecaj na mozak, da li je to za crkvu. Onda sam shvatio, ja sam bio u krivu. Ali 10 godina sam u to vjerovao. A bio iskren. Išao u crkvu svaki dan, svaku subotu i molim se Bogu i iskreno sam bio u neznanju.
Tako i, ja se sjećam, ja sam slušao, išao sam na generalnu konferenciju jedanput. I vozimo se u autu sa mojim prijateljima u generalnu konferenciju. Ja njemu kao pustim, imam neku lepu muziku, lepu glazbu da čuješ, kršćansku glazbu. I ja mu stavim kršćanski tehno. Ste čuli za tehno? Our God is an awesome God. I ovako lupa tehno. Ja ovako, je dobro, kako dobro, ovi ljudi iz sveta će da dođu lakše u crkvu, jer ta svetska muzika će njih da privuče u crkvu, jej! To se... I on ovako kao, a moj prijatelj, okej. I ja kažem, i onda poslije sam se odučio, Bog mi je pokazao da to je dva različita duha. Možemo da imamo seminar o glazbi drugi put. Hoću reći, šta hoću da kažem? Imamo osuđivački duh. Naša braća i sestre, razumiješ, ja imam razumevanje ovako, druga braća i sestre, evo, odeš u drugu crkvu, možda oni možda drugčije. Ja hoću da jedem malo više zdravo, a ovaj drugi brat jede samo meso. A dobro, okej, može meso, ali trebamo da, kaže duh proroštva, što više i više, kaže, meso će da bude bolesno u crkvi. Biće bolesno, kaže duh proroštva, pred kraj vremena. Biće bolesne životinje. Trebamo da se vratimo na biljnu prehranu. To bi trebalo biti. I sad šta ću ja da dođem? Ti ždereš meso, gade jedan, heretički. Šta nisi čuo šta kaže Ellen White o mesu? Neću s tobom da idem u crkvu. I šta? A možda čovjek je dobar čovjek, moli se Boga, ali nije još bio osvedočen od Duha Svetog o tom pogledu. Razumiješ? I tako. Znači, ne smijemo da imamo osuđivački duh. Prvo izvuci iz svog oka i onda ako želiš bratu da kažeš, brate, znaš šta, ja mislim da mi trebali da jedemo biljno. Vidi da ti pokažem iz duha proroštva, vidi i u Bibliji možeš da pokažeš. I pogledaj zdravstveno isto, imaš medicinske studije, a ubijamo jadne životi. Kaže, ja najviše volim kad dođemo u crkvu pa pevam onu pjesmu Ptičice Božje na grani su. I da poslije pa jedemo te ptičice Božje. Kad idemo na zajednički ručak i ovako ispečemo ptičice Božje, pojedemo, a pjevamo ptičicama Božjim prije toga u crkvi. Pa meni je malo to čudno. Ok, dobro. Kaže Isus, izvadi prvo iz svog oka, onda ćeš poslije moći da dođeš bratu i kažeš sa ljubavlju da mu kažeš. Ako ne prihvati, vi znate da Ellen White nije prihvatila subotu u početku. Ellen White je imala božanske vizije, bila prorok čovječe. I došao Joseph Bates i Joseph Bates dođe Ellen White i kaže joj ti moraš, u Bibliji piše subota da je Božji dan. A ona gleda, nikad čula. Ona je bila metodist. I on je gleda, kako subota, uvijek nedelja. I oni čitaju, James White i Ellen White čitaju šta im kaže Joseph Bates, ma ne, ti si zabrio, kao, ti si zabludio. Ti si fanatik. On njemu kaže, ti si fanatik. Ej, Ellen White. 2 mjeseca kasnije čitaju oni neki spis od tog Joseph Batesa i čitaju i dotakne ih i osvjedoči ih Duh Sveti. Kažu, jao, mi smo bili u krivu, ej. 2 mjeseca im je trebalo. Dobro, nekima treba 2 godine. Razumiješ? Ok. Tako da, hoću da kaže, nemojte da izgubite svoju prvotnu ljubezen. Amen? Ok. To je prva crkva, Efeška crkva. Kaže, a Bog kaže, vendar ti je dobro to da sovražiš dela Nikolajevcev, sa ih trudi sam sovražim. Ki ih tudi jaz sovražim. I Bog ne voli Nikolajevce. Sad, ko su ti Nikolajevci? Mi imamo u historiji hrišćanstva, mi imamo neke Nikolajevce, Nikoletance. Sad ću da vam pročitam.
Ovo će da vam se svidi. Ovo je bio jedan crkveni otac koji se zvao Viktorin iz Ptuja. To je u Sloveniji, jel? Viktorin iz Ptuja kaže ovako, ali ovo imaš u sebi, mrziš dela Nikolajta. Viktorin iz Ptuja koji je živio 270. godine poslije Krista, on je napisao komentar Apokalipse, kaže ovako, jer prije ovog vremena pojavili su se lažni i problematični ljudi, propovjednici u Nikolino ime, koji su za sebe stvorili herezu, govoreći da se meso posvećeno idolu može egzorcirati i jesti i da onaj koji je počinio blud može primiti mir 8. dana. Znači, onaj koji je počinio blud ne mora da se pokaje, da kaže da odbaci svoj grijeh, nego samo dođe u crkvu 8. dana. Koji je to 8. dan? Nedelja. Znači, koji je 7. dan? Subota, to je uvijek bio 7. dan, uvijek. A oni su tako nazivali jedan dan kao nedjelju su nazivali 8. dan. To je bio u grčkom paganizmu 8. dan je imao neku misteriju. Onda su oni govorili 8. dan. Vidiš, oni su počeli da svetkuju nedjelju. Ti Nikolatinci. A oni su bili jako liberalni. Oni su rekli da može da se radi blud i možeš primiti mir 8. dana. Kaže 8. dan. Samo čekaj nedjelju, dođi u crkvu i Bog ti oprašta. I to su Nikolatinci. Ok, Nikolajci. Ali to je, kaže, ta prva crkva odbacila. Znači, prva crkva nije štovala nedjelju, nego i dalje štovala subotu. A sad pogledajte u Otkrivenju u 2. poglavlju, pogledajte u 3. crkvu, Pergam. Pergamska crkva. Šta kaže? Znam tvoja djela, kaže, imaš i ti, 15. stih, kaže, i ti imaš onih koji drže nauku Nikolajitsku, što ja mrzim. Vidiš, Pergamska crkva kaže, ti imaš one koji drže nauku Nikoletansku. Znači, prva Efeška crkva nije primila nedjelju, to je bilo prvi vek, ali onda je došla Smirna, druga crkva Smirna, to je bilo progonstvo. Oni su išli u katakombe, proganjali su kršćane, Rimljani. To je od 115. do 312. do Konstantina. I onda 312. godine crkva je postala oficijalno tolerirana. I onda su se počele uvladati. Šta je Konstantin napravio? Prvu stvar, nedeljni zakon. 321. godine napravio je nedeljni zakon gdje svi moraju nedeljom da idu u crkvu i nema više nedeljom da se radi. Nema više rad nedeljom, zabranio se rad 8. dana. I onda su mnogi kršćani, zbog što kaže car, moramo da idemo. I tu je ušlo ti što su od 1. stoljeća bili ti gnostici, Nikolatanci, koji su gurali nedjelju. Sad je to počelo da bude trend. I vidiš, Pergam kaže šta? Imaš one koje drže nauku Nikoletansku. A ovi u 1. stoljeću su odbacili, nisu još štuvali nedjelju. A posle, kad je u historiji mi vidimo da je nedjelja prihvaćena, Bog kaže Pergamskoj crkvi imaš Nikoletance. Vidiš? Znači, svaki period ima svoj period. Ok. Znači, to je bio Efez. Sada Smirna, druga crkva Smirna. Šta znači Smirna? Smirna znači miris. Slatki miris koji se često prinosio zajedno sa životinjskim žrtvama, aludira na žrtvenu prirodu ove crkve, koja je bila žrtvovana. Šta kaže? Odmah vidi, znam vašu nevolju. Ne bojte se ničega što ćete pretrpjeti. Doista, đavao će neke od vas baciti u tamnicu da budete iskušani.
Znači, ova crkva je prošla kroz to progonstvo. Rimljani će u tom razdoblju žestoko progoniti crkvu, počevši od cara Trajana, 115. godine do Dioklecijana, 312. godine. Smirna, kaže, imat ćeš nevolju 10 dana. 10 dana. Šta znači jedan dan u proročanstvu? 1 godina. Kako sad samo 10 godina? To je bilo progonstvo 200 godina. Ali bio je jedan trenutak gdje je bilo najžešće progonstvo, je bilo točno 10 godina, od 302. do 312. godine, najžešći progon, dogodio se točno 10 godina, kralj Dioklecijan je napao kršćane, 10 godina je bilo veliko progonstvo, uništavao je sve crkve, palio Biblije, skupljao je kršćanske pastore i mučio ih je, i mnogo kršćana je umrlo, bačeno u arenu lavovima, ali nije uspio. Nakon 10 godina kralj Dioklecijan i vidio da kršćana ima sve više i više, on je pobio 50.000 svojih građana i on je, kaže, prvi car u historiji Rimskog carstva koji je otišao u penziju, otišao u mirovinu. Rekao, ne želim više biti car. To niko, ti si car, ili te neko ubije, ili umreš u svom krevetu, i onda nisi. Ali ovaj je otišao u penziju. I dio otišao u Hrvašku, u Split, na morje, tamo gdje mnogi Slovenci vole da idu na morje, otišao na morje i tamo je napravio sebi veliku palaču i dan danas možete ići u Split, vidite Dioklecijanovu palaču. I onda su mu slali pisma. Kaže, šta radiš? Kako možeš da napustiš? Ko će da bude car? Biće građanski rat. I onda je Konstantin imao rat sa Maksimilijanom da ko će biti car. I na kraju je Konstantin pobjedio. A oni su pisali pisma. Maksentius piše pismo, ili ne Maksentius, nego Maksimilijan, otac od Maksentiusa, piše pismo Dioklecijanu. Kako možeš da ostaviš carstvo? A Dioklecijan njemu šalje nazad pismo i piše u pismu: jesi vidio moj kupus kako lijepo raste? Ovo je poludio. Znači, tog progonstvo kršćana nije mu uspjelo. I to je bilo tačno 10 godina. To je Smirna. I sad ide Pergam. Pergam je treća crkva, to je treći period kršćanstva. Jako, kaže, anđelu crkve u Pergamu napiši: ovo govori onaj koji ima oštri dvosjekli mač. Šta je to oštri dvosjekli mač u Bibliji? Jezik. Ne, to je vatreni. Hebrejima 4:10. Božja riječ. Hebrejima 4:10 kaže da je Biblija oštri dvosjekli mač. Hebrejima 4:10. Aha, ispo. Ova Biblija se teško okreće. Hebrejima, poslanica, 4. poglavlje, 10. stih kaže, ili 12. stih, kaže, jer živa je riječ Božja i djelotvorna i oštrija od svakog dvosjeklog mača. Znači, Biblija se uspoređuje sa dvosjeklim mačem i kaže, i prodire do razdiobe duše i duha, iz globova i moždine, prosuđuje misli i reže nakane srca. To je Božja riječ. Kaže, ovo govori onaj koji ima oštri dvosjekli. Zašto se Isus pojavljuje Pergamskoj crkvi kao onaj koji ima oštru riječ Božju koja reže u dubine srca? Zašto? Šta njima fali? Šta ovoj crkvi treba? Pergamska crkva. Božja riječ im treba. Zašto? Počeli su da tonu, da ne, Bibliju nisu... Prvo, Dioklecijan je uništio 100 Biblija i spisa. Ostale su neke, ali sad mnogi ljudi nisu imali više Bibliju. Onda nisu imali Bibliju, nisu čitali i onda su počeli lažne nauke da ulaze u crkvu. Sad ćemo da vidimo. Kaže to Pergam. Kaže, znam tvoja djela i gdje prebivaš, gdje je prijestolje Sotonino. Znam gdje prebivaš, gdje je prijestolje Sotonino.
Znate, Pergam, mi smo sad bili Pergam, to uzmeš onaj, imate tu u Ljubljani, onaj funelino, cable car, žičaru, uspinjača, da. Imate uspinjaču tu u Ljubljani, jel tako? Ko se uspinje na vrh. Tako je Pergam. Moraš uspinjaču, ali 5 puta više nego Ljubljansku. Da dođeš do vrha grada. Na vrhu je Akropola. I tu je bio grad. I to je bio glavni grad te pokrajine Azije, Pergam. To je bio najbogat. Tu je bio veliki hram, a oltar Zeus, glavni bog grčkog sistema. Zeusov ovako veliki, najveći hram, najveći oltar Zeusa u cijelom Rimskom carstvu je bio Pergam. I on je bio najvišlje, ovako, višlje od svih drugih, visoko. I tu je bio gore, stajao je bio guverner od cijele Azije, tog cijelog područja koje se zvala Azija, regija. To je bio glavni grad. I tu je bilo, kaže, prijestolje Sotonino, znači Zeus je u biti demon, to je Soton. I sad on kaže, znam gdje prebivaš, ti više nisi Smirna. Smirna, progonjena crkva, ko neka katakomba. Kad dođete u Smirnu, u Smirni ti vidiš ispod zemlje su imali ovako market. Smirna je bila poznata za taj miris koji se za groblje nosi. Znači ona je groblje, ubijana crkva, progonjena. Ovako je ispod zemlje. Sve u katakombama. Ti više nisi Smirna. Ti si sad ne ispod zemlje. Ti si sad... Kršćanstvo je postalo za vrijeme Konstantina na vrhu Rimskog carstva. To je ko da sad u Sloveniji postane glavna religija adventistička crkva. Svi moraju da idu u adventističku crkvu. Svi Slovenci okušaju adventističku kakvu? I svi moraju da idu u adventističku crkvu. Kaže tako predsjednik Slovenije, moraju svi da idu. Na vrhu zgrade. To je Pergam. Znam gdje prebivaš, gdje je prijestolje Sotonja, a to je veliki rizik. Sad crkva je postala dio politike. Politika. Sad je Konstantin, taj car Konstantin koji je rekao da se tolerira kršćanstvo, on je imao kao neki san. On je imao san i u snu je vidio križ i rekao mu je ovako zvuk, kaže, u tom znaku pobjedit ćeš. I on je taj križ stavio na štitove i na svoja koplja i mačeve i išao je u borbu protiv Maksentiusa Gaje i pobjedio ga je na Milvinskom mostu ispred Rima, potukao je Maksentiusa Gaju potpuno. I on je rekao, wow, kršćanski bog je meni dao pobjedu. I onda je počeo da promovira kršćanstvo. Ali koje je kršćanstvo? Bile su 2 kršćanstva. Bili su istočni kršćani koji su štovali subotu i bili su zapadni kršćani koji su štovali nedjelju. A on je živio u Rimu, on je išao da se konsultira sa rimskim biskupom, da mu kaže, rimski biskup, reci mi šta to znači kršćanstvo. Rimski biskup mu je rekao i on je poprimio rimsko kršćanstvo koje je već odlutalo u to vrijeme. I onda je Konstantin počeo da promovira, on je shvatio ovo rimsko kršćanstvo je jako blizu paganstva. To mi se sviđa. Jer onda svi drugi pagani u mom carstvu mogu lako da postanu kršćani. Kaže, ovi se isto mole mrtvim svecima, pa dobro, ovi moji se mole raznim bogovima, pa možda možemo nešto da kombiniramo tu. Ovi imaju nedjelju, ovi moji imaju dan sunca, Jupiterov dan, nedjelju isto. A ovi istočni kršćani, joj, ovi ti konzervativni židovi, oni subotu i dalje, joj, ko židovi su ovi istočni kršćani. I onda je Konstantin gurao zapadno kršćanstvo, promovirao. I još je nešto unio svakakve stvari. Šta je još se desilo? Njegova majka od Konstantina, Helena, ona je rekla, sine, pa šta si ti poludio, kakvo kršćanstvo? Kaže, mama, imao sam san, stavio sam križ na štitove, mi smo pobjedili. To ima neku magičnu moć. Brzo stavi križ svugdje. Stavi križ, nek se ljudi sad mole ispred križa. Križ ima moć. Ko ima moć? Bog ili križ? Hello? U katoličkoj crkvi ti nosiš križ. Zašto?
Jer ti misliš da te križ zaštiti, jel tako? Da li te križ zaštiti ili ti kad se pokaješ Bogu predaš svoje srce? Šta će te zaštititi? Pokajanje. Nego oni, znaš, stave križ i onda idemo kod bludnice. Pa će me Bog zaštititi dok imam križ. Kao mafijaši, znaš. Kaže, padre, sutra moram da ubijem nekog, ali ja ću se odmah pokajati. Znači, oni samo stave križ i onda oni su zaštićeni od Svete Marije. Šta taj križ predstavlja kad ti nisi se pokajao u srcu? I onda je Konstantin uveo štovanje relikvije. Onda je njegova majka Helena otišla, kaže, a gdje je ta kršćanska religija? Gdje je to počelo? A Konstantin je rekao, meni su rekli da je počelo u Jeruzalemu, tamo je umro Isus, kao on je Bog. Ok, idemo da nađemo onda Isusov križ. Možda da nađemo ove čavle koji su bili u Isusovim rukama. I onda je ona išla, pa da onda ih obožavamo. Možda lubanju od Ivana Krstitelja, pa će nam Bog dati veću silu da pobjedimo od naše neprijatelje ako imamo mrtve kosti od apostola svuda oko nas. I onda je ona otišla i gledaj šta je našla. Nije našla niš, to je 300 godina već sve potrunulo, ali našla je stepenice koje su bile u palači gdje je bio Poncije Pilat. Znate Ponciju Pilat koji je bio, onaj koji je osudio Isusa. I na tim stepenicama, kaže, tu je Isus stajao, na tim stepenicama je Isus stajao. I ona uzela sve stepenice, ona kaže, ajde svi majstori zidari, isklešite te stepenice. I ona uzela sve stepenice, zamotala ih je i stavila na slonove i ajmo do Rima. I došla u Rim i lijepo sagradila stepenice gore, tako, i sad kaže, tu morate na koljenima sada da se penjete do Isusa. Do vrha, tu je gdje Isus stajao, to je sveto mjesto i tu će vam Bog oprostiti grijehe. I kako se sad opraštaju grijesi? Vjerom u milost Božju ili djelima? Djelima, vidiš. I tako je u crkvu ušla korupcija. Onda Konstantin je rekao, ja sam hrišćanin sada, ja sam kršćanin. A ovi svi njegovi dvorani, i ja sam kršćanin isto. Svi su postali kršćani, znaš, da bi bili kao car. Da li su zaista bili kršćani u srcu? Ne, da li su se stvarno pokajali? Ne. Onda Konstantin je rekao, ovako, mi smo uništili sve kršćanske crkve smo za vrijeme progonstva porušili, mi moramo da izgradimo nove crkve. Ok. Ali nećemo da, prije su te crkve bile male, to su bili domovi. Sad ćemo da izgradimo veliku baziliku San Pietro, baziliku di San Giovanni, baziliku do Svetog Pavla. To su bile ogromne crkvetine. Kaže, pa gdje ćemo da nađemo novce za to? Alo. Pa malo ćemo da porez. A onda ću reći, ok, dignemo porez, ali nećemo kršćanima dignuti porez, jer oni su bili progonjeni, jadni. Mi smo im uništili crkve, njima ne dižemo porez. Samo paganima. A pagani ovako. I ja bih bio kršćanin možda malo, postao kršćanin, da ne platim porez. Onda su svi postali kršćani, da ne moraju plaćati porez. I onda su ti svi bili fake kršćani. Svi stavljaju križeve u kuću, svi se penju gore, mole se Bogu po stepenicama i šta? Kršćanstvo je ušlo, paganizam u kršćanstvo. I tako malo po malo. I kaže, zato kaže, imam nekoliko stvari protiv tebe. Jer među tobom ima oni koji drže nauk Balama, koji je naučio Balaka da postavi kamen spoticanja pred djecu Izraelu. Balam. Ko je bio Balam? Da li se sjećate iz Biblije? Šta je Balam volio? Money, 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 it's so funny. Right? Ali da li je Balam isto htio da služi Bogu? Se sjećate Balama? Kao Balam, Bože, daj molim te da idem da prokunem Izraela da dobijem novce. Znači, to su ljudi koji vole malo kao, pa Bog, da, ima tu Bog, ali ja bi rađe novce. Takvi su sad postali mnogi. Radi novca su postali kršćani.
Tako su ušli. I onda kaže, naučio Balama da postavi kamen s podsjetama pred djecu Izraela, da jedu hranu žrtvovanu idolima. Da li su počeli da imamo idole u crkvi? Da li su počeli idole? Šta su donijeli? Donijeli su kosti od Svetog Petra i šta sad? Oni se mole, dirnu kosti i onda kaže, Bog će da mi oprosti grijehe ako se molim kod kostiju. Jer samo te kosti, oni zastupaju mene pred Boga. Ja sam grešan, ja nisam dobar, ali ako dođem kod Svetog Petra, Sveti Petar će da me zastupa. Jej. Ok. Znači, šta je to? Idolopoklonstvo. Umjesto Bogu se moliš, ti imaš neke druge spasitelje. Sveti Petar, Sveta Marija, Sveti Andrej, Sveti Jakov, Sveti Gugu, Sveti Žika. Svi oni postanu spasitelji odjednom koji te nešto tu spašavaju. I šta je to? Kaže idolima. I doktrine Balamove. Idolopoklonstvo. I šta još? I čine blud. Štovanje ikona, relikvija, kipova, slika, svetih predmeta. To je oblik idolopoklonstva gdje ljudi implicitno i eksplicitno vjeruju i utjehu polažu u predmete koji ne pružaju zasluge ili spasenje. Isusa su zamijenili idolima. U Bibliji se idolopoklonstvo i štovanje drugih bogova često nazivalo blud ili blud na slovenski? Nečistovanje. Ok. Ili duhovnim preljubom. Zaključak, Biblija kaže u 1. Timoteju 2.5, jedan je Bog i ima dva Boga, jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, Isus Krist pravednik. A u katoličanstvu, šta je Marija? Isto posrednik. Ona je mediatrix, posrednik. Znači, ova crkva je ušla u korupciju. I kaže, imaš i one koje drže nauku Nikolaita. Šta je doktrina Nikolaita? Kaže, onaj koji je počinio blud može primiti mir kad? U nedjelju, nedjelja i tako je nedjelja. Vidiš? I vidi kako je interesantno. Znači, crkva Pergam. Da li simboli koje Bog koristi za crkvu Pergam, da li su se ispunili u Konstantinovo vrijeme? Da ili ne? Šta vi kažete? Su ispunili. Idol, Balam, ljubav za novcem, kršćanstvo i novac zajedno, idolopoklonstvo. Crkva je sada na Pergam, na visokom. Crkva je tamo gdje je bio prije Zeusov hram. Sad si ti tamo. Kaže. Zar nije? Amen? Zar nije kako je Bog predvidio kako će da crkva postane u tom periodu? U tom periodu. Znači, razdoblje crkvene korupcije 313. godina kad je kršćanstvo postalo tolerantno. Ne samo da je kršćanstvo postalo tolerisano, 313. Nego 395. godine car Teodozije kaže to je sada jedina religija koja može ljudi da vjeruju u cijelom carstvu. Samo kršćanstvo. Nikejsko, oni koji vjeruju u trojstvo kršćanstva. Samo to kršćanstvo je legalna. I onda su svi pagani morali da postanu kršćani na silu. I Židovi isto. Svi su morali da budu kršćani. To je bilo 395. godine. I to je, znači, kršćanstvo je postalo glavno, Pergam, carstvo, postalo je capital religion, glavna religija. Kaže, bilo je još uvijek Božjeg naroda, Božji pravi narod i dalje je postojao u otporu prema prevladajućoj korupciji. Znači, ako mislite da ima korupcije u crkvi danas, bilo je puno više u prošlosti. Vigilantius i alpski kršćani su se opirali, Nestorije, keltski kršćani i semaj-erijevski kršćani. Dobro, sad nemam vremena da vam objašnjavam. Bilo je kršćanskih grupa koje su se protivile tom katoličkom ulasku korupcije u crkvu. Znači, to je predstavlja Pergam. Pergam, vidiš, on kaže, znam tvoja djela gdje stojiš tamo gdje je Sotonsko prijestolje. Prijestolje Sotonsko, znači,
Ovaj opis figurativno predstavlja rimsku moć i rimsku religiju. Kršćanska crkva u tom razdoblju počela se penjati ljestvicom vjerskog i društvenog prihvaćanja. Na kraju je stigla do samog vrha, zamijenivši poganske religije i postavši službena religija Rimskog carstva 390. godine pod carem Teodozijem. Znači, nakon što je progonio Sotona, đavao će neka od vas baciti u tamnicu, to je Smirna, sada nije više u tamnici. Ona, gdje je ta crkva sad? Na samom vrhu rimskog prijestolja. Znači, kako se velika, da li vidite razliku između Smirne i Pergama? Proročki dao Ivanu da vidi kakva će biti crkva u budućnosti. Ok, tu ćemo stati, to ćemo nastaviti ujutro, u koliko? U 9? U pola 10. Idemo Tijatira, 4. crkva, srednjovjekovno otpadništvo. To ćemo da čitamo Tijatira. Vidjet ćete zanimljivu stvar o Tijatiri i o Jezabeli koja se spominje u Tijatiri. Imat ćemo Tijatiru, pa onda ćemo ići na Sard, pa ćemo onda ići na Filadelfiju, crkva u Filadelfiji i onda Laodikeju. To ćemo sutra ujutro da završimo 7 crkva. Ok? Može. Jedino ako hoćete večeras da idemo još do ponoć. Ne? Ok.